Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba wasa ndetse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Nanone kandi rero munyemerere tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi rero afunze abasirikare bakuru kubera ubwoba bwo gukurwa ku butegetsi. Ni nyuma rero yaho mu gihe hagaragara impungenge zo kuba ashobora gutakaza ubutegetsi, Perezida wa Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gufata ingamba z'igitugu zikabije, aho afata abasirikare bakuru bamunenga cyangwa se bakekwaho kugira aho bahuriye n'uwarihoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Ku itariki rero ya 15 Nyakanga, Tshisekedi yafunze uwahoze ari umujyanama we mu bya gisirikare akaba n'umukuru w'ibiro bye Lieutenant Christian Chiwewe Songesha. Na makuru rero ava Kinshasa avuga ko Chiwewe yanenze perezida we ku buryo butifashe neza bwa FARDC ingabo za Kongo, abandi bakavuga ko ifatwa rye rifitanye isano n'igerageza rya kudeta. Lieutenant General Frank Bwamunda Ntumba, umukuru w'ibiro bya gisirikare bya Tshisekedi Maison Militaire, yafashwe bukeye ibwaho nyuma ya Chiwewe n'inama rero y'igihugu ishinzwe umutekano CNS kuba hafi ya Chiwewe, bombi bakekwaho kugira uruhare muri iyi gahunda yo guhirika ubutegetsi cyangwa kudeta. Brigadier General Benjamin Katende Batubadila, umugaba w'urwego rwa Repubulika ushinzwe ibikorwa n'ubutegetsi cyangwa se n'ubutasi, nawe yafashwe icyumweru mbere y'uko Chiwewe afatwa nawe agafatirwa Kinshasa. Mu gihe rero aya mabohero yabereye gihurirana n'uko inyeshyamba za FC 23 zikomeje gutera imbere mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi bikaba rero biba mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kunengwa kubera gufunga no guhigira abasirikare bavuga ururimi rw'igiswahili. Abasirikare rero bakuru benshi bamaze kwirukanwa cyangwa gufungwa, bikekwa ko rero na Lieutenant Pacifique General Pacifique Masunzu atarokotse iyi nkubiri, aho nawe rero aherereye ntabwo haramenyekana. Masunzu rero wari ushinzwe na Tshisekedi muri 2024 nk'umugaba w'agace ka gatatu ka gisirikare kagizwe n'intara za Baulele, Haut-Ulele, Chopo, Manyema, Ituri, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Yasimbuwe na General Mbala Mpindi Jose nyuma yo gutakaza bimwe mu bice byafashwe n'inyeshyamba za FCM 23. Undi muyobozi wa Kongo uri guhunga ni Guverineri wa Haut-Katanga Jacques Kiabula, utaritabye ubutumire bwa Minisiteri y'Umutekano i Kinshasa. Byari biteganyijwe rero ko Kiabula atumizwa nyuma y'ijambo yavugiye muri uku kwezi, aho bivuga ko yashimangiye ko u Rwanda ari rwo rugaragara nk'icyago nyacyo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuba Kabila na Corneille Nangaa. Avuga ko rero ibyo bibazo byabo byakemurwa mu buryo bw'umuryango. Kiabula rero wahoze ari umufasha wa hafi wa Kabila, biravuga ko yahungiye muri Afurika y'Epfo, aho ateganya gusubira mu gihugu anyuze mu bice bifitwe n'inyeshyamba za FC 23. Abasesenguzi rero ba politike bavuga ko ibikorwa bya Tshisekedi bigaragaza ubwoba n'ubwitonzi bukabije bwo gutakaza ubutegetsi. Babigereranya rero no gushaka gukomeza kwihambira ku butegetsi, akuraho abasirikare bakekwaho kutamwubaha cyangwa kugira aho bahuriye na Kabila. Kabila rero nawe ni ugifite ijambo mu nzego za gisirikare, nubwo rero ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko ayo mabohero ari ngombwa. Bamwe mu bakorana nawe ba hafi ndetse n'abanyamakuru b'ubutegetsi bagaragaza ko umuntu wese utavuga rumwe nabo cyangwa se ugaragariza impuhwe abarwanyi ba FC 23 ari umwanzi w'igihugu. Ibyo birego kandi nanone byo gushaka guhirika ubutegetsi byongeye kugarukwaho na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba, ushinja rero Cardinal Ambongo
Bisengo Kabila na Moise Katumbi kuba bari gutegura umugambi wo guhirika cyangwa se wo guhungabanya igihugu no gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bemba rero nawe aherutse kubivuga ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Top Congo FM, avuga ko rero afite ibimenyetso byanditse bigaragariza uruhare rwabo mu mugambi wa kudeta. Ashinja rero abo bantu gushyira mu kaga umutekano w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nta bimenyetso bifatika by'icyo gitekerezo byigeze bitangazwa mu mugaragaro. Bityo rero ibyo birego bikagaragaza gusa amacakubiri akomeye ya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bibazo rero Tshisekedi ari guhura nabyo cyane cyane kubera intambwe inyeshyamba za FCM 23 ziri gutera, byatumye ashirwa n'ingufu imbere mu gihugu no gukomeza guhihwiswa kudeta. Mu gihe rero kunanirwa kwe gushakira umuti w'ibibazo binyuze mu biganiro by'amahoro bishobora gutuma akurwa kuri ubu butegetsi. Ni The Quick Times News rero, ntakindi usabwa uretse kureba hasi yanditse subscribe ugakomeza ugakandaho, hanyuma nawe utarabikora ngira ngo ni icyo gihe tukarebera hamwe rero nanone abajenerali cyangwa se abasirikare cyangwa se abagarde presidentielle b'abarundi boherejwe Kinshasa gucunga umutekano wa Tshisekedi. Ni amakuru nayo tugiye kubagezaho muri aka kanya. Burundi rero nabwo bwohereje abasirikare bagera kuri 200 Kinshasa mu rwego rwo kurinda Perezida Felix Tshisekedi. Ari ku tariki ya 3 n'itariki ya 8 Ukwakira, aho igihugu cy'u Burundi rero cyohereje abasirikare bagera kuri 200 Kinshasa kugira ngo barinde umutekano wihariye wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Felix Tshisekedi. Amakuru rero ava mu nzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko ubwo uko koherezwa ari icyiciro cya mbere cy'abasirikare benshi, biteganyijwe rero koherezwa muri icyo gikorwa. Mu cyumweru rero gishizwe indege ya gisirikare ya Congo FARDC Air Force yo mu bwoko bwa Bombardier 145 ifite nimero 9 TTEA yavuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nijoro kuwa 8 Ukwakira, itwaye rero abasirikare 34 b'abarundi berekeza Kinshasa. Abandi barenga 150 bari bagezeyo kuwa 3 Ukwakira. Abo basirikare rero bahawe amahugurwa akomeye ya komando kuva rero muri Nyakanga. Bigishijwe rero banatozwa n'Uburusiya bari mu gace ka Ngagara i Bujumbura. Ayo mahugurwa rero yabereye mu kigo cya gisirikare cya Mudubugu igiherereye rero mu ntara ya Bubanza ya kera. Ubu rero biravuga yuko igizwe n'intara ya Bujumbura province, ikaba ihana imbibi n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda rero yo kohereza abasirikare Kinshasa ibaye mu gihe umwuka mubi uri kwiyongera hagati ya Tshisekedi n'ingabo za leta ya FARDC, aho abasirikare bakuru barenga 70 barimo abagera kuri 30 bafite ipeti rya generali bamaze gufungwa nk'uko bitangazwa n'amakuru ava mu nzego z'ubutasi bwa gisirikare bwa Kongo. Uko nabibabwiye haruguru mu bafunzwe harimo Lieutenant General Christian Chiwewe Sengesha, umugaba mukuru w'ingabo Brigadier General Benjamin Katende Batubadida, umuyobozi w'abarinzi ba Perezida ushinzwe ibikorwa n'ubutasi, n'uwahoze rero ayobora ibiro bya gisirikare bya Perezida Maison Militaire General Frank Baumunda Ntumba nk'uko nabibabwiye haruguru. Bose rero bashinjwa kugaragaza impuhwe cyangwa kugirana imikoranire ya hafi n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila uherutse guhamwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kongo igihano cy'urupfu mu mpera za Nzeri. Tshisekedi udakunzwe cyane kandi utaramenyereye cyane politiki ya Kongo aragorwa no kwizera ingabo ze, bikaba rero byarazanye amakimbirane menshi hagati ye n'abasirikare bakuru. Kubera rero kubura icyizere mu ngabo ze, Tshisekedi yitabaje ingabo z'amahanga mu kumurinda, harimo rero
abarwanyi b'abanyaburayi b'indorerezi, abarwanyi ba FDLR bashyigikiwe na Kinshasa ndetse n'abasirikare b'Abarundi. Kuva rero muri 2023 abasirikare b'Abarundi barenga 300 babarirwa mu kigo kimwe cy'amasasu bamaze gushyirwa i Kinshasa kugira ngo barinde umutekano wa Tshisekedi. Koherezwa rero kwabo byakurikiye amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare yashyizweho umukono muri Kanama 2023 hagati ya Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kugeza rero ubu u Burundi bumaze kohereza nibura batayo 24 zingana n'abasirikare bagera kuri 25,000. Kurwanya rero inyeshyamba za FC 23 akaba ari cyo kibajyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi rero bavuga ko icyemezo cya Ndayishimiye cyo kohereza igice kinini cy'ingabo ze muri Kongo nk'abacancuro gishingiye ku bintu bibiri: imyumvire imwe ishingiye ku ndorerwamo y'urwango rw'ubwoko bw'abatutsi bafatanya na Tshisekedi. Icya kabiri ni inyungu z'amafaranga afikishasa. Amakuru rero avuga ko Tshisekedi yishyuye Ndayishimiye amadolari miliyoni 2 nk'igihembo cy'inkunga ya gisirikare y'u Burundi. Kinshasa kandi itanga amadolari 5,000 kuri buri musirikare w'umurundi woherejwe kurwanya inyeshyamba za M23. Ariko ayo mafaranga yose ajya mu mufuka wa Ndayishimiye mu gihe abasirikare bo bakomeza guhembwa imishahara isanzwe.